Yang Punamakpu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Nok Serengasi, Manung Hunagi, Maroina, Hui Chatazak Pase, Election Special Program Impact News ki Madudi Karino Harakanda Impact News se Impact News ki Manung Hunagi Studio si Impact Election Center on Torokpa Election centric or Paduni Impact News se Aduka Maroina Equigi finding Habita Impact News ki effort Sika in Harakanda, who will be our MPs Habani, and the 17 Suba. Lok Sabha election lakadorba election sida kanabu ekhoi mirep oina thagat chige kanabu khoi mirep oina khanchige haibagi adugumba impact news gi finding du gi series joina chachajarakpa election special program se ekhoi election chenakal amine election sigi masigi series mathang chachajarakani loina ayeng basing da ina haijening ba ina pijari paujel se impact news na election special program thamjari aduga loina election gi manung state da impact news gi manhuna se Impact Election Center Haibaduni, Aduka Equigi finding Equigi idea behind the Kainu Harakanda, who will be our MPs Haibasane, Aduka Lorena, Maduki part among Assisi, Kari Haina topics, Mington Jage, Kari Haina Koi topics, Tamjage Kanda, what makes BJP so confident? BJP na Swam Tazari Base, Karigino Haibane, Masaki Pakumse, Impact News of Tamjabanate, Maduringarang Pangtokiba, Aduguma BJP political convention to the Ram Madhav, National General Secretary BJP ni, Loyalona, North East to BJP in charge ni, Magna Thambina, but the overall country Yoina, 300 seats, more than 300, Aduga, Nedagi convener, Hementa Sharmana, Thambibada, entire North 25 seats, Labani, 25 seats, Labista, 26 Loguni Habani, Laiba Hangibo from the Ngangi Wapum Sina, Karigino, BJP na Karawai Jagadono, Asuki Matic Tazari Base, Habagi Wapum se, Tamjarakoni, Loyan Masiki, Nasiki Wahang, that topic Ojarakanda, Langton Biriba guest saying day, I get it into the Pabiri Base, Hangkhanpao Taithul, President JDU, Jantatel United Manipur Unit, Aduga Lolana Manipur, Hantaki Lakadova, Lok Sabha election, 17 Lok Sabha election, the outer candidate on the Solok Pere, Yanan Badai, Oza Hangkhanpao Tarano Soksari, Lolana, best wishes to impact news site take most in Jerga Pijari. Aduga Oza Hangkhanpao Oil Lincoln Bidi was say Hareshwor Goswami, Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee, Lolana General Secretary MPCC, Aitamo Hareshwor Goswami to Taram Noksari. Adugo Tamo Hareshwor Goswami Oil Lincoln Bidi was say Nimaichand Luwang Spokesperson BJP Manipur Pradesh ni ay Oza Nimaichand to Taram Noksari. Aduga yet the Thangna Family Jerry was say Yumnam Nabachandra, Vice President, Notice India Development Party. Okay, North India Development Party, NEIDP, Marak de Dum Canone, Kangi Kangjava, Nasidi, Manak Nalak Pasi Kowa, Takar Point, Huxari. Northeast India Development Party have any Adugumba political party, Vice President, I was under Taram Noksari. Yan Hanbase, BJP doing like time to the BJP, see Yamna Tajava, Maruina, Masi Tajabasi, Center Leader Habitat, BJP National Secretary Ram Madhav, Aduga. Nedagi convener Hementa Sharman Thambibada, North Goina, 26 out of 25, Aduga, as a whole country Goina, 300 seat Habani, Ramadam Thambibase, Laibu Wahang di, Mian Musu Hang Biningba, I is Hamun so Hang Jening Wapum say, Nimaichand Luwang, Karigino, BJP na, some Tazabagi Madam the Soil and money, I Hang Jeningina, Yam Tazabiri Karigino, Senta the Supai, State Supai Habagi, Wapum Durana Tagana, development to the focus of Rokanda, Mayamna Tazabi by the Soil Oreganda. Election se Kagani Habi Tazabudra, Karawai Notion, what makes BJP so confident? I question Ozani Nimaichand Tamjari. Sarat no Habi with a 300 Abanico. According 350 plus. 300 say Ozani Nimaichand, I have the Natico, Serama Donatam. I would do 300 plus. Hojia Quina Par is a Tazari 350 plus. Okay. Lakanina, a Satopo for Indian Equarje. For India. Aduna. Under Prime Minister Modi na 2014 dagi parakura sahi manga phadore ko hai sigi sahi manga sida Modi ki performance Modi ki popularity je bharot ta suki matik wangre ta suki matik popular hoy hojik bharot ta handak tawdur election sida Modi ki challenge hai gadra Modi ki opponent hai kadra is a prime ministerial candidate je like me like te Modi is the only prime ministerial candidate in India today aduna adu Modi na ka ni sine ko yarche opposition ye atopa political parties sing sigi
Prime Minister candidate oiba yaba leiti habi often BJP thabi se hujik Narendra Modi se oja Nimaichand Luwang thabi the popularity ni aina mu thamjani na from where this popularity comes thabak tunara thabak Modi ne pari scheme mayam se yam gre masing yamna icham chamba prajana di matau mandaba scheme mayam ma ko apha scheme samna da koi Manipur da haige Ujwala scheme scheme khara maming thara Ujwala scheme gas free the gas piba free the gas piba yum sabiba toilet sabiba samna latrine sabiba adrigi koi gi mudra scheme loan without guarantee loan piba adrigi startup India adrigi skilled India sira chingba mayam se scheme mayam se suki matik fajana implement torba leitelara mayam sigi suki matik mating pangbe scheme mayam se si amani people friendly people centric schemes ai tarine adugi mathakta prime minister leihiba khoi India gi leihiba prime minister mayam sigi manungda prime minister Modi se ma muk strong we prime minister se ngasi bawde record ni hai jage asuki matik strong we prime minister adu khudam di hadaki enoda Pulwama da akoigi terrorist attack torktuna akoigi sifai CRP nifu sigra matungda ari matungda akoigi Balakot ta chalaga akoi air strike torure Pakistan madugi reply ho pirpugam de strong decision ama sangi adagi akoigi Abhinandan haiba akoigi squadron leader ama within 2 days ma release torpa sira chingba mayam lakpa sida Modi ki popularity se day by day sum increase tore okay popularity hengana ba popularity lener ba gi masak mayam leiri sam na ta ngasi ngarang mitu butu khak natana national level da pang thok po scheme seng state level la su pang thoga peoples of Manipur na su BJP da thajani adugo BJP na sukro chodana BJP people Manipur ki people na su BJP halakpodo pangini haibagi achet pathaja bu adum lere ko adugi makhara ND ne khoi ja khoi gi JDU gi khoi gi Hangkhanpao Saib ma JDU president ni khoi gi North East India Development Party gi khoi Yumnam Nabachandra le moi ki party so khoi BJP ka dum good relationship ne tare nawai ta gi di ani ji punna alliance or fight to ni so haibe ta gi ba ko adu ki mo final decision ni laktrab so hojike khoi all India sida all over India gi state khuri mak da yem kanda BJP gi akhoi gi NDA gi adagi alliance mayam je sum semak buse nawai aham da khoi Maharashtra da koi Shiv Sena ka khara difference khara lermi abji manu lo sengre Shiv Sena ga BJP ka alliance or ka fight tone hare adu Maharashtra sidi sima sweep to tarab ne ba akoi BJP gi alliance sikra south ta khara wala mi se khud for example Tamil Nadu da abji manu gi alliance lo sengre party me ama AIDMK da some other party du gi alliance tore se so khoi gi phaba position lakane ba sumaina ma state khuding makta mafam khuding makta khoi gi alliance mayam se sum torpa sina hojik khoi ahang jaga leitre ba okay BJP among BJP ka sungsan ba political party sing hoju ji yam seng hai ka phidan mamai chumi hai baduni yamna popularity ki tanja duni adu ni confidence le mathang law dong mulak chage odani mechan tamo haresho ain khamda dum khungda bai khara di tum ready le dong male hoji hai se maroina BJP ki prime minister candidate 2014 dagi pairak pa Narendra Modi ki popularity as a prime minister adu kimatik wange strong decision lawuda adum maduna sumara morakan hen popularity hengal habani aduga lai wafam the opposition party akoi indi congress se dum opposition da khwai ti lingba akan bane na ubani na ain thamjaning se atopa party sing opposition party sing da prime minister candidate obe yaba fit oiba habani as a prime minister candidate oina fit oiba se amata lete popularity hengali popularity hengapna maram morakan handak 2019 gi election sida su BJP yam laina sarkar semni 300 abapu hari as a whole country goina aduga entire notice ta 26 baroina opposition da prime minister oiba yaba candidate amta leiti esta tamo hare so congress se so chano na kamai tambi dingation ngang go si de dum pangai da highway yabja ne do haina bai wa si de ba ma party du gi ngamna ba du ngana ba si dum haina bai ya adu kai maru ba di ma si di koi political party na lep ko da na te praja na lepi ga da problem ne okay yana na tamo popularity hengal am si yabining da ai popularity se hana leramba vote maya da 2014 ni da leiba do adu dagi Modi gi popularity se adu ki mati nose dive ni
nose dive ne yam sathina ne ka tar ko handhar ko haida adui maram di kai no da hujiki Pulwama gi sigi debate si fok loi tim mi suna ganda mi 40 CRPF 40 akoi jawan gi sacrifice to rakanda asuna ganda akoi le kari phange da latest phang matum da phone mobile phone 300 phangi adu na khudam ne na hairo mobile phone 300 lai ye attack to ding mang di active poidana okay phone mo yung tang attack to lo rakanda mobile phone sing do switch off lai re adu na di mi to hum chiramani adu ge di mi to hum muk to rakna hali hai mahuta mobile phone to hum hali hai mane padum wali maram di aeroplane matam chada na pilot pa khol pa ma to mo gi device lai ngani khang ngani mi lai dar to in case ko indi lai to jaga ne tai bo ji jaga se u ma ka ho jaga ne na aduna hujiki jaga se mobile phone off to ngani battery lok thong ngani mo lok thong ngani attack tarum dar so lai dar so latest phangba latest information da high gimni ko mase national president or manen kali if I am not mistaken mobile phone so hum mu hana attack to ding da phangbo do aduna maram moiduna mi ta hum mu sirum ngani haibagi keno to bone na adain to hai dai ba sina yamna hujibokta adugumba jawan nifugi thawai katkhiba dugi laman khumine na khummi si kari da khummino tarai da proof lege da amana high proof leki hai amana high ekoi di proof ki wana te ngami utke to bune hai basi to khai ba BJP gi na ta government ki wangang loi sin na pi gi statement sing sin ta ko di Pulwama gi su mission se masi akoi gi pura masi akoi gi failure ba dumba akoi election maya da propaganda to wi yanaba akoi di ngami akoi heroni akoi yenaba leibak te akoi response to ngami ga na go khona da failure ba du mission amane na aham ba thamjage okay adu hojik ba ani subai do maroida no one is unfit haveni no one is fit for prime minister candidate haveni except BJP's Narendra Modi haveni adom dom changhan se taw adom da su lagjage hojik hathang ri photo kai gi popular oi ri ino hai thong gi ba sa king gi question aina thamjar ka du se aduga makha tar ko da pura Narendra Modi laka ne India se phagalle adu tawe ga idi 15 lakh ko gi deposit ta yaur kani ga hai ba do ko khoi mi khujum gi bank account sang kani ga hai du kadai de sang ai ga hai ba demonetization matam na khoi na hai gi bisi black money mayam puthor kani hai gi ne ba adu black money mayam do 99% reserve bank of India na black money paisa sing do loina ma hale e 99% hale e ba khoi demonetization to bagi paisa khoi gi nam kanda thadu ko paisa do adu gi return ari paisa je 99% hale e ba 1% dudi saga gi ba to khai gi ba mo ram bai adu na ta ko di black money da paisa se moina to riba project gi matung ni na di atai da karai da le ram bai demonetization na black money khoi gi keno to gani hai dictate to gani hai dudi RBI na 99% hale e na report lai rabani lai gi min pura totally miam da kyam wahan gi kai doi madum da changhan ja roi mase Narendra Modi gi keno do magi popular oi hai da nati hai jabi wani ko ani su 2 lakh job kai na ko mi lakh ani job pi ne basi huji phangba report mok da 1 lakh pok yong na pi bangam je na khoi adugi records leibani duga mathang da aina thamjani di akhoi Rafael gi matang se Rafael gi se si matang gi achouba Modi gi masamak involve to badu umba Rafael deal se to bani aduga ikon kon madadi ma uru le kan da handak the honorable supreme court da kai pi statement da kari hai ge da kai government na pi statement da government se BJP government ni ko lit government ni pi kan da se chang du mang re documents mang re ge adu hindu ge du umba makhoi gi authority sin nadi hindu newspaper gi ma se chang du lai source ta poi da ka leite akoi se chang ni lai na khung re se chang mang re government ki secret oi na secret document lai ba si bu mang re ga ina tor ko se si ma min ta ko di BJP government Narendra Modi government se akoi gi yam na akoi gi sarak chahing nai ba akoi gi kari hai ni thok ka tha ka to ba ngahan mamang da nei na gi ba supreme court ki court number 1 ga changchal lam bai kholom be mayam lai re ko adum thangduk che roi ngai hangbi ba point to adu lak che ge adu matang dai haijaning ba se akoi gi di Congress party gi di Rahul Gandhi se honorable akoi gi AICC gi president se khwai da gi matik chaba naha sing na miyam na yaba lomi sing mi sing na yaba du gumba leader mani mahang chap chaba prime ministerial candidate ni haiba duma ayak thamjage madu gi khudam Narendra Modi na kam jam na down to gre Rahul Gandhi ji na kam jam na up to gre matang je recently December to giba Madhya Pradesh Chhattisgarh Telangana Rajasthan to election da vote manga the masri the BJP amabo ka gi de Congress ke di state achowa state of Rajasthan da Madhya Pradesh da Chhattisgarh da
प्रमाणिको अहुम द फजन माइ पाकरे मधुदा हंदक द रिसेंटली मधु सेमीफाइनल ने हाइनरी ने बो सेमीफाइनल्स दे द स्टेट मंगा की इलेक्शन तो दा अमत कादब इस बीजेपी से हाइगले इब्रा हाइबो क्वेश्चन जी थमजरे टेंशन जगे अहन राउंड की अमत कादब कादिकाब सरकार सेम सरकार सेम अमत कादब मीन सरकार अखोई चुनथोपी रेडी नुवाई सरकार सेम अम्बोंग ngam हाइजरगे सरकार सेम से अम्बोंग ngam अदुगा कांग्रेस सेम थाजरम सिंगो असो असो स्टेट सिंग मरो ने हिंदी हार्डलाइन की एरिया सिंगो सरकार सेम ngam मदुसो बीजेपी ने पाइरम स्टेट ngaktane सेंटर सु पाइरिंग मतमने मस्वाई से सेमी फाइनल ओइना कांग्रेस तो उबा मियाम तो पर सुखरो उबो एरिया दुने तामोन थंबिरे से तामो थैंक यू आई तामो ओजा हंगपाउ लाक्सनिंग से हंगपा ओजा हंगपाउ की जेडीयू से जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी की जो पार्टनर ने एनडीए की केनो ने हुजिति सेंटर दसु यंग यंग लोंग चमी नेरिबा नरंग नानसु प्राइम मिनिस्टर बिहार दसु कैंपेन में पांगथोकी लाइसे हुजिसे बीजेपी की कॉन्फिडेंस से अतुकि मतिक वांगरे ओजा हंगपाउ बुदी आई विसु तौजखरे आउटर एमपी कैंडिडेट ने करीमकान बीजेपी कॉन्फिडेंस से वांग बसे अदुकी मतिक वांगरे नरंग कन्वेंशन दा मणिपुर गोइना इनर मसुंग आउटर से कमाइन लोगदगी हाइबे वारी दुनी आइने ओजा हंगपाउ दो खंगजनिंग बसे जेडीयू एज ए पार्टनर ओइना इलेक्शन हंदकी लाकदोबे इलेक्शन सिदा अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग में लेगदरा नत्रगना बोसे काने ने याम कन थाजरी मिना ओजा हंगपाउ लेप ने दि चौथोरपा बीजेपी की कॉन्फिडेंस उबद खितंग अमु निंगन नब्राइदो अदुमाय कमाय फाउ बिगेसनी निंगन सुले लेत्रे मरमदे अखोई मणिपुर की इनर मसुंग आउटर से मणिपुर की प्राय ना वोट पीगे तो बने को तंपाक के ददी खंगदे को चिंग ददी बीजेपी सिदी याम वागनी पार्टनर अदुना ऐसे यानिंग दना एनडीए अमना से लोहो दो यादरे है एक थोरक चरबने ओके पार्टनर ओइना से लोहो दो यादरे अदुको बीजेपी यादबदी यादरे हाइबनी ओजा यादबसे यानिंग दबसे होय इनर की बुदी ओजाना आउटर की ओइबिब्रिना आउटर द खराइन फोकस तोरमिना आउटर द बीजेपी सी की यानिंग ब कया वाले हाइबे वारी दुने यानिंग द मरम से वन ऑफ द साइ की मेन फैक्टर नॉन फैक्टर लेबरस ने अखंग फैक्टर अखोई की बीजेपी एस ए होल ओइना लाकबो मतम सिदा अयाक इसामकसु बीजेपी द चाही अहुम ले जरूरे को अदना बीजेपी अमसुंग आरएसएस के अचो असांग सिंगसु खंगबी बसु लेरी एदसु अयाम खंगे हाइना अजुगासु उसु उनरुरे हाइनसु खंगे असिसिदा अम नुंगाइतबा मदि मोइगी एनी ऑफिशियल नतबा सुम वारी सुम सानरब कांदा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तोगनी हाइबगुंबा काकसे कॉमन डिस्कशन अमना हेक हेक थेंगनखिबा ये अदुबक्सु बीजेपी की सर्कल दिल्ली मनुंग दो ओइबा अदुदा वन नेशन वन रिलीजन हाइबगुंबा आदगी करिगुंबा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगा राज्य सभा दागसु एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लागदे होरेन सेक्युलरिज्म गाकसे रिमूव तौरकद्रा हाइबगी ए थंत सुम पोक चबा ए खक्तना पोकप्रा हाइरगा एखोइना थीजन लुदे थेंगनबगी हाइबे वानी बीजेपी सिना करमाइना तौरिब्रा हाइबा थीजन मा कांगबु अमा इलेक्शन लेपदि नतबा मोइ सिंग सिदगी फ्रॉम टाइम टू टाइम थोरकपा अमसुम कमेंट से येंगबा कांदा मसिगुंबसे अदुम लेरी हाइना आई अदुम लौजनी अदुगी मथक्ता अखोइगी ट्राइबल हजि की एक्स मिनिस्टर हजि बीजेपी दा जंग लाउना लेरिबा सिंग फाबसु एंगोन हाइरे एने जेडीयू की आउटर एमपी लेपी ओ जे हाइरुबा कांदा बीजेपी अदुम लेखिगद्रा हाइबसिदा लेजखिगे अदु बीजेपी से एदि चथोअबने फाइ हाइना लेबर फाइ हाइना लेबर नते मोय सरकार सेमिबनिना एमपी का से नत्रगा एमएलए का से हरेदी कांग्रेस थेंगनबा बीजेपी नत्रगदि उपाय लेतबे वानी हाइरकपा अदु हेरिदी मधुमक्ति अदुदुनने एखोई मणिपुर की सिदा बीजेपी अमुक पान कांग्रेस अमुक पान हेक पान कान सेम मोइनी से सिगे करी हाइब्रा सिसे असिगी मथक सिदा सुम पाइरगा चलो खोलो तोरो हाइबदुनी अदु सिसुसिमक्सिने एखोई प्रया हजिक पेन खरे ओके सिंगी मरोइना सिंगी सम प्रजा सिंग मोइगी बोस खोइना अदु तवो तोदर पावा सम प्रयान कया वर सिखांग खांग बा लेबसे एना हाइब नते को प्रयान पूरा ख्वाइदगी अपि टीवी यंगबा हाइब मखैना उरा अबा अमा ओइरक पसिना अदुनने एना मसिसिदि याम कन्ना डिस्कस तौनरे बीजेपी दी एस ए होर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की ओइना आउटर खक्तगी नते को नॉर्थ ईस्ट की ओइना ngasai haibiri ba kun ka gani haibido kun mara adudadi ka bataragasu 19 oigani kundi oiroroi ओके मरो हजिक से चिंगी प्रजा सिंह करी सिंह बीजेपी पाम दब खोतबगे एरिया में थंबिरे ओजान थंबिबदग लोन ओजाइन थंजनिंग बसे एनडीए की पार्टनर मोरिम जेडीयू से हयंग
हाइदी लोकल की रीजनल पार्टी मक्ति नतमिना ओजान हेंग लेप असु इलेक्शन द सिंगांग बंगांग दबदी खरा सोइन खबला जेडीयू की सेंटर कनो सु हाइर कदोगिना अदवा एरिया दो कमाइन लौब बाइदि खितंग इक्वेशन खरा दिले दो माले मथादि खरा सादो माले ओजाय सम नारकन पाटरम दि ओरोनिना मथा सादे सेंटर की सेंटर की तौजरसुनु मरम एनडीए निना ए सामक्सु एनडीए फॉर्म तोगुनी हैना खंजरियबको ngasai haibiriba chahum ama oyana hairakpa matamda akoigi honorable ex minister ama Nimaichand akhoi di chahum khakta nate 350 plus ne haye madu India ge haibado esu adubudi 300 plus attempt tori bani ko yarakpa yaraktabaduna result oja Goswami ni su hai khare prayana todorina adubu akhoi gi wakhan dadi NDA mori gi popularity se sumhai rabada comment to wahairagadi han 2014 gi web haigedra popularity amadi asa toro roisi asa toro roisi si phagi gi wana te da han the haina losi adubo haining ba amadi modi sina kaya han tharaga su modi sinbina ngai ka khalakada ba miduna jawdri aduna modi nadi pukhini ekhoi JDU su karigumba aduwai du da NDA na amuk sarkar semu do banena aswaida MP le puraga mayamna nungsibira ka horagadi JDU kwata da mantri ma phangwa yagadra Manipur macha gi damakta Manipur peoples gi damakta adugi intention thank you Ojang Pao ai Ojana psan laksa semroina NEIDP ge khon sum dajabada energy candidate thakpane na taje cam confirm orjano candidate tu ngasi yaragadi khara su naksalakpunina ming panbiba yaragana panbiramo paningdri haibale resudum kasu gaidre BJP nadi NEIDP partner moina uri aduga BJP nadi yam kan chu thajabanina swai se election candidate thado pose kitang khanjana bagi timing ama lo jala na traga candidate thado ko ne se chan lepabra aduga maroina ngasai gi sum thamnarak pada ate top panel sing thamuk pasing kari sing yeng kana kitang supplement ojana chu de site to bu su yani thagatsari oja sir hauji tapi gi bu phongi matungina Northeast India Development Party gi oina handaki lakadoriba Lok Sabha gi election da inner da ekoi gi candidate thadok haibasima yamna chapchaba phirep ama leijare haibasima final decision leire thamjari aduga kanabu hongba chawba kari maming ko bono haibado madumadi hauji phawbada ekoi purapuri ekoi screening si loidribanina haidi samna atoba party dagi natragana yamna virgin noiba candidate koi party jingu nungsibi dagi lakpiba mayam yawri adu mayam sing dugi marakta karmane hena fagadagi kadogudagi habana chingba khanan nena bagi screening gi process hi huji undergoing process oina leibanina finalize tawdri na mai tamjage athubu matamda koi masima finalize tawroni habisima mayamna thamjarakanda Northeast India Development Party na pamjariba regionalism gi ngasai national akhoi party singna akhoi regional akhoi kano singda area akhoi kano singda local gi akhoi state singda akhoi haji phawbada palak badagi thengnaba problem mayam khaksi ngathona bo khona bada miyam na su soidana maki sojuk pb gani cooperation pb gani abi thajabasima sumaina thamjage adu gani suba point da ngasai akhoi BJP gi wongalwai akhoi kaka agi ti kaka ni kaka Nimaichand Luwang na takpi khibado Northeast India Development Party ga BJP ga si akoi yamna phaba mari makak leiba oina dum yamna su ui haibna singma takpi ba adagi BJP na su dum si lobi bane Northeast India Development Party na BJP na lusingba 2017 gi government na lakpa hek horpadagi hek government samukpadagi Northeast India Development Party na congratulation piba galone na dum thamjabase election thengnana ba honaba matamda party amaga gi marakta even akoi gi Northeast India Development Party su aikoi gi candidate sing do kanana ba ngamna ba honaba ngamna ba ngangba atopa party bu su ngasai criticize toba ka toba kam mayam ama khakti hunu sani adubu once people na piba mandate to gi matung inna ngasai gi majority na aikoi gi sarkar do sembar matung da di adugi government to madu party dugi government na te je NEIDP gi amna chapchaba masi wakalol amakak na aduna maram morka dani Northeast India Development Party na matam do haji gi base popular ministry popular government ama people gi maintain na pira ka da la abanina hariba government se da akoi sagot kani haibane okay even any party mana natraga to party mana congress na waraga su amana waraga su lamba matam da akoi dum saugani ai si dum AGT su dum akoi lengda dum haija gani abisima asmai thamjage aduna sarkar se da akoi na
support tawjariba se karigino harakanda sarkar haibase people gi damakta ne people gi yaifana bagi damakta people gi thabak tawnana bagi damakta अखोगी करी है तारे मकोइदा फ्री होने थबक तब नुआइना नबा अमदी मकोइदा वखल लोकसिंग पीर कांदा नतगना मतम मतम गी ताना चिंगनब याब तंजा चिंगदा अखोइना मटेंग पांगनर कांदा पीपल की दमकता पीबम थोकपा मकोगी सर्विस तो अदु तो गवर्नेंस तो मधु मपुंग फाना मरांग काइना फंगनबा याननबगी तमकता थमजरिबनेबा अखोइना थमजरिबा मटेंग से तबुदबो बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी का अनिगा की मरकता एलायंस नत्रगा अंडरस्टैंडिंग नत्रगा यानबगी पॉसिबिलिटी का हौजी फावदि अखोई लेजदेबा अदु लई करमबदा लई के हार कांदा इशू बेस्ड हंदकता केप 2016 लाखो मतमदा केएफसी मणिपुर प्रजाना यादे बीजेपी सु यारक्त्रे कोना यारक्त्रबा मतुंगदि अखोई सीएम की कनोदा चैम्बर फम कांदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग तौर कांदा ए सिदी एज ए पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली दा लिबर लीडर्स इंटू दा कोई चल कांदा मिहुल अमना खंगलुब मथौ ताय हाइदना खंगननबो होनबदा अमदी केप तुगे मायौता करी करी नो तौमिननबो होनबो मतमदा तौमिननबो होनबो मतमददी अखोई यौबम थोई हाइदना इशू टू द बेस तौर कांदा अखोई हारिबा एलायंस तो सेमजबनेबो हुजिसु लेरी मणिपुर डेमोक्रेटिक एलायंस से हिंगी हाइब तारे अखोई हुजिसु दum यानबा लेजरी करम मखलगी यानबा आरा कांदा केप नत्रगना मणिपुर दा हुजिसु थेंगनरिबा बर्निंग इशूजिंग थेंगननबगी दमकता हारिबा एनी इशूज थेंगननबगी दमकता हारिबा मणिपुर डेमोक्रेटिक एलायंस है मसी लेन बम थोई है बसिमा अदुमक अखोइदा पार्टी जिंगदो थाजबमगो लोइनना हुजिसु लेजरी है बसिमा स्माइ थमजरा कांदा हौजि लाकदोरिबा तरागा तरेत सुबा लोकसभा की इलेक्शन सिदैदा बीजेपी ने यामना चाउना थाजजबगी वाफम ममा कोइ ककाना ताकपीबा लोइना लोइना ngrangi अखोइगी बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी याउना यामना अचौबा कन्वेंशन अमक पांथो कांदा खनखिबा अमदी हाइनखिबा वाजिंग गी मयामदगी मरकता याउरिबा अखोइगी चहुमदगी तादना अखोइगी कनोदा पार्लियामेंट की सीट से लोकसभा से कागनी हाइबन चिंगबा हाइगिबदो अखोइजु ताजे तबुदबु स्वाइ मतंगदा हांगना थमजनिंगबदा नत्रगा कोइ पार्टी की माइकेने थमजनिंगबदा हाइबा हाइजिमदी कछु काइदिना खनजे मधु हाइबदा मरै अननिंगा लेते मधु माना खनजब हाइजबनी नत्रगा पार्टी दुना एक्सपेक्ट तौजबगी हाइजबनी मधुदैदा अखोइना नंग हाइदु लाली चुमिगी वा नतबदा अदुबु रियलिटी द यंग तारगदी हाइबा 300 तो तसिन यौदुरिब्रा यौरोदुरिब्रा हाइजे मरम मयाम खंगना फैक्टर मयाम खंगना नैनबो यारक्तबदी नतेबा हौजि मयाम ताकपिरी कनागुम जिंग मिचम मियाम सिंगसु दुम हाइरी 2014 दा कांग्रेस की यामना करी हातरे एंटी इनकम्बेंसी याम वांगपदगी मोदी की पॉपुलैरिटी ने तुमैना लेरमे हौजि लरिबा मोदी की पॉपुलैरिटी से एंसुं खंजबदा मीना मसक खंगन बा नत्रगा मीना पॉपुलर ओहनबा मी रक्ता नत्र मियामदा पॉपुलर ओहनबा हाइसे अफबा थबनसु पॉपुलर ओहनबा याय फत्तबा थबनसु पॉपुलर ओहनबा याय ngasi aina sum खंजबदा नरेंद्र मोदी ने लीड तब गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से आई नेगेटिव लोम याम हेना चथबराना खले हुजि पाउद लाइसे ओके NEIDP न उजब मियंगदा आइना नंबर 1 थमजनिंगबदा डिमोनेटाइजेशन की मरुमदा मी अमना मागी अकाउंट योजब मसागी असेंग मरलदो मदु मिकम थोलकपदा होगी लोकथोकपो यारोय गान हाइबा नुमिनसु लोकथोकपो यारको मतमदना लिसिंग अनि दगे न यारोय अहुम दगे न यारोय मरी दगे न यारोय सिगुम पिगे हिंड्रेंस मैम सिंगसे मसी इंडिया द लेरिपा पीपल सिंगा मसी बाबुदाई काउरंगने जे थाजजदे के अतो यो ते जनचंद्र पॉपुलैरिटी नेगेटिव तिसु दुम पॉपुलैरिटी यस अनि जो पॉइंट यस जीएसटी लाको मतम सेदा अखोई तोंग तोंग थौदो वाथु मैम थोखरे होय मसीदी बीजेपी कतन थोन बबुदी नते कांग्रेस की मतम मैम थोय सोसाइटल की ओबा इंसिडेंट मैम गक थोखी साइगी अखोई एंटरप्रेन्योरशिप के हम कक्ता फार्मर के सिंगदा लोन तोजनबगी सिंगम गमदबगी सुगुम मैम गक थोखी मसीजु बीजेपी ना कांग्रेस की मतम थोम बसिंगो हंदान बराइदी हंदान देब अदुम ट्रेन नम दम सब तुम तवेब मसीदसु मरुएना यामना चाव फैक्टर होना नैनरीसिजु जीएसटी जु अमनेबा स्टेट की अखोई स्टेट की यंगजरकांदा स्टेट न लौजब या लौरबा हानगी अखोई इनकम टैक्स नत्रगा मकल मका की टैक्स सेंट्रल की टैक्स नत्रगा अनि मंगना लौमिनरबजिंग लोइ सुबजला कानसेदा हौजिक पुलप होना सेंट्रल न लौर कानसेदा स्टेट की सियाने न पिले कानसेदा स्टेट खुदिमना मसिगी पेंदबसिदि सोइदम लेबिरंगनेबा मदि मसिना फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट मैम कगी थोक्तब नतेबा सिगी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से
मसीगी इम्पैक्ट से पीपल द टाइम मम्मी से हम चाउन टाइम डिमोनेटाइजेशन की Yes. अदुगा जीएसटी की Yes. होजी फोगदा मदुगी चाइना से माने, समना रे माने, का माने. मिचम प्रजा सिंगदा मदुगी चाइना कोक्त्री है yes अदगी अतोप फैक्टर मदमो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 दा ngasai अखोगी मणिपुर खददा gi पुसनजर का हाइजगे ओके सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बिल की सेवजा आई होय. मथंग नौंद लाख सके अदुई मतंग को जोइन बीजेपी करा जो आरे खदों वाले मथंग नौंद लाख सके मथंग नौंद Thank you. आई ओजानी माइचान नौंद लाख से बसी माई ब्रेक के मतुंग लाख सके ब्रेक की मतुंग दा इंपैक्ट न्यूज़ की मन हुन येंग बिरि बपुन मके पमदा थुन पुदुन लाख सके इंपैक्ट न्यूज़ मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग येंग बिरि बपुन पो अमकन तराम नोक्सरी ओजानी माइचान नौंग हुजुक थंबिरक पसे मरुना जेडीयू साइड थंबिरक पसे रीजनल इंटरेस्ट रीजनल सेंटिमेंट खांगबो वाले हाइबनी अदुगा मरुना हुइक लाइसी जीएसटी डिमोनेटाइजेशन की चैथेंग होजिपो प्रजा सिंग फाउरी हाइबनी स्वाइदा स्वाइ पखुमसिं कमाइन थंबिनिंगे अदुगा मरुना व्हाई बीजेपी करिगी दमुक्ता मयामना पामदोइनो थादरखदोनो अमुन सरकार पारखदोनो हाइबे वाफम दोइंगोंदे साइड थंबजरी 2 minutes प्लीज टेक योर टाइम ngasai hai him mayam du madugi loina comment period 2 minute di यारोय अदुगु 2 minutes से यारेंगे खरा टेंशन बा याबे टेंशन ना बोना गे होय बको होय होय ngasai congress ki spokesperson na habi ibdo moi di hanjan demonetization gst rafal chine na ani ngai di mogi ओके इशू लेते तो ki chu leite handakta pakistan ga india ga lan makti nate ko akoi gi terrorist ata koi india na bombing taugi ba air strike taugi do adu bau da mi kya sige proof ulo ha ga labne ba that is means the party congress party se akoi gi defense ta akoi gi army da chingna bane ba mo challenge tori se bjp de na ti ba they are challenging the our forces upai lete na moi ngani ngani lete na Okay. adu ja thale rabne ba Okay, adu na they are tabunga. trying to politicize the air strike ko ओके रीजनल इंटरेस्ट को सेंटिमेंट खांगबो वाली अदुगा जीएसटी ngasai regional interest adigi sentiment kan wale dudi misconception ne ai kanna ngana janing de koi gi JDU gi president koi gi ex minister har ga su minister su minaram bane ओके नो प्रॉब्लम सॉल्व रीजनेबल एक्सप्रेशन द BJP de yarum ibne ba Misconception ne habigi. BJP se kari koi gi community ligi hai gum to ba no never ha adigi BJP na adu yade ga manipur karam lai ga ba moina sandui ba BJP na adu to bu yade hai BJP ji one India one religion ge jo kana na hai ge yes BJP na je one India one constitution a strong India akan be India Bharat Mata BJP ki ideology is nothing but Bharat Mata hoi koi Ram Madhop na my statement bi article 370 ki matang da article 370 se hosi controversial bani aru BJP ki phirepti article 370 scrap to pamisi ne ba madura koi Manipur da ngana da Manipur ki praja na su khangadam na ti matang da कश्मीर Kashmir ki issue ne sira ching baradna BJP da regional kano wali kholi adu da wsd Misconcept ne. karim ta Karim ta late late. ओके you look at me do you think I am a communal person samana aduna you please look to our chief minister N Biren Singh he is doing service for all communities ओके asam present tawri si ओपोजिशन मरो ना इशू लेते हैबनी सम नारक बीजेपी की अगेंस्ट स्कैम की ते करप्शन की लेते अदुना थोइदोप कैसु चिंगनियाय ते हैबी ओरी दुने रीजनल इंटरेस्ट खंगे मिसकंसेप्ट नि खंदेन संदोक बिदो आई ममुक लाके तामोनि समरो न हुजिक से यस बीजेपी नो जारि इशूज लेते कांग्रेस की मनाक सम बीजेपी थेंगनबा स्कैम की नते करप्शन की अत यत लेते आई नमुक दाई ऑफम ना हुजिक अदु का सब अदुम कुंबी याने आई समजनिंग बरा 44 ने 2014 की इलेक्शन तो सरकार पारक प याबगी सीट से फंगबै से अराइब ताक्सी ओरोदुरी कमाइन थेंगने बेदुरी आई अहमदा कोइना आर्मी द चिंगनै हाइबदो दुम तदि सेंगदोम द यात्रे अखोइदा आर्मी द चिंगनब सुंगलै लेते आर्मी की थौना लिंगजेन बो कोइ थागली त तौरी पोत नते अयु त मतम बिबियु कोइ दौर अइना बीजेपी की सोफा न ngangi da ngang brani ai ngang brani ma to bino ता ओजाई लाक्सी के सेंगदो पो दोरेन सेंगदो पियो सेम लाक्सी के ठीक है हर करें क्वेश्चन दो सी yes अदुगी मत ओजाई की ओजा आई ने ओजा सेम से हुजी कुम्बी को तो पासन बिरो मथक डाउन mo लाक्चर के लास्ट वन होना कोई को मेगी दे कोई पॉलिसी ओके ओके we could take the policy decision congress इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट ओजाई ना उसकी सेम दो
से यार मतलब हाथ तो से कोई मतलब भी दो से ओजा तासन बिरो आई मतलब बिसे के नेक्स्ट खुमना सेम सा बिरो तामे ओसा प्लीज गो अहेड चीफ एयर मार्शल मसाबंगना हाइग्रम नेबा अखोगी इथौदी मी असिबा काउंट तो नत्ते काउंट तो सिदी यार अदु यारे तामो यारे काउंट तो रिसी बीजेपी की अदुगुम्बा मिनिस्टर सिंह अदुगुम्बा अथॉरिटी सिंह पार्टी की मी सिंह दुना हाइरक पनेबा तू आईटी का एग्जामिनेशन होरेन सेंगदो फिरो को सुगाइदे सेंगदो तामो यार तामो तथे बिरो तामो हाइबनेबा चीफ एयर मार्शल मसाबंगना हाइग्रम नेबा अदु एरिया दु रे तामो इशू लेते है इशू लेते है मतंग दो हाइबिरो इशू लेते है मतंग से बीजेपी न 300 कारकन है बसे आईदी याम फजना होलग कार ओय मोइना कागे न कारबद यामबदा चामग तरेत को मसिद चामग तरुक सिदै हेलोय जाईदी होलग फजना पुजरे सो व्हाट अबाउट कांग्रेस संदुक च 44 रमने सका पारकपा प्राइम मिनिस्टर के रोइना के कांग्रेस क्या फंगदे होय ने यूपी दने यूपी द मतम द मकोइना 60 70 मरक अदाय फंगने आउट ऑफ 80 होजे होजिकति कदरगे दा यूपी दा एसपी समाजवादी पार्टी अमचुंग बीएसपी लाक्तना अलायंस सेमगी विदगी ने बीजेपी से मंगा देन फंगाय लेत्रम ओके ओवरऑल तामो कांग्रेस क्या फंगबो यागे एक्सपेक्टेशन तामो योर एक्सपेक्टेशन ओवरऑल दो अंतदि हाइजर की कांग्रेस अंतदि पीबी गो वन प्लीज अदुगा नॉर्थ ईस्ट दा 25 सीट if I am not mistaken ko sida cap ki matung da cap si chanaga ni akoina power la adi haibadagi NPP na chingba NPM na chingba MNM na chingba mayam che assembly da wok NPM na moi warep lodana support tawroi hai pot lai ram ne ba sidai da karai dei kun manga karai dei kun mari karai ke phang yai da masai da makoi ne maximum phang ma ahum phang yai ahum je karai no haijage फंगोई जो मरम जो मतम बिबिर दे हाइजे बलो मतम पिरो तामा अहम भंगनी तामा अहम भंगने जे कराई नो दा अखोगी सुमना कनगी कसार रोम दा अमा तामा अदम चलो कुछ यारे अहम भंगनी नोटिस ता मोइना कुंगा हाइबने कुन भंगने हाइबने तामा बीजेपी दा कांग्रेस दा अहम सोक्सा हाइबे अहम फंगोई दो मरम मयाम दो ओवरऑल कंट्री गोइना क्या फंगे तामा कंट्री गोइना मखोई फंगो जे मैक्सिमम 106 106 ओके व्हाट अबाउट कांग्रेस तामा अदु आई खुबजगे अदु मतम जिदि पीद्रमनि न सुना कदा करी हाइनि वांग ऑलरेडी एनालिसिस विरमने अदु आई हाइजे के 1 बीजेपी 106 आइना कुमनो होला कांदनि को अदु होंगिबो कोट की मयाम दो एनडीए 47 टोटल मकोइना फंगबा याबसे 523 सिदा 153 फंगबि आई अदु कांग्रेस ना 270 अदु यूपी न 100 अदु न कांग्रेस alone will secure 2070 have 270 प्लस यूपी की 100 अमा 370 ओके 100 अनि जी पुंजल लका नंगा सागी टोटल जे लाकदुइनी ओके अदुका कांग्रेस ने नोटिस ता फंगबा याबा सिचेक तामो क्या नो बीजेपी के हम पितोकरे तामो कांग्रेस ने नोटिस ता फंगबा याबा सिचे मोर देन 15 प्लस है थैंक यू तामो ओजा गंबा मोरो न रीजनल इंटरेस्ट तो रीजनल सेटलमेंट खंगते ने बीजेपी तो चार्ज तो बसे मैसे मिसकंसेप्शन ने असिगु ममता लेती है बने ओजा कमाई डिफेंड तो बिनी मिसकंसेप्शन है बसिदे परयादा खितंग करिमत खंगदब ओइना पाबरा हैना ए लोबदुदा खितंग हायहन निंगदे ओके मिसकंसेप्शन लेते प्रैक्टिकल ना एखोने थेंगनब खोय फाबा मा लान बने हाइदुना तलेब तारगदी मदु हाइदुने परयाना यानिंगक्तब हौरिसे अयुदने बीजेपी दा हुइथरा अगदी एनडीए द सुसोआगा जेडीयू सुसोआ हैना अखोइना अदुम कीजरमगा फ्रॉम टाइम टू टाइम अखोइना मणिपुर की थोदोक वाथोक लेरक मतमदा अहक पर्सनली अना खरा नागा कुकी एथनिक कइनोदा पीस की कन्वेनल ओइजरम्बा अदगी चुरचानपुर कॉन्फ्लिक्ट तुदसु खरा सुम इन चेंथोक चेंसिन सरकार मतमदुदा मिनिस्टर निना जावजरम्बगिदा अना सुम बेस तौरगा तौबसिदा बीजेपी होजिकी तौरिबा मयामसे मिसकंसेप्शन नते मोय याम भाप तादे regional especially north east ase sengna haibada ekhoi naton number sing se weight li hande ekhoi kaya nong marakta aduga nungsa marade icha inau ima event sing na strike tawraga su adum tawjasunu waba kanda tok chagani haiba amase masi haibada BJP khakta sunate any central party natraga national party level ki party sing lenga se congress su asitum खरासुम हाई What about JDU? How about JDU? JDU लाखो मतलब दी JDU सरकार लाखो मतलब सिगुम बसे एकोई दी prevention. It needs vision.
Okay. The leader should have the vision. If the leader doesn't have that kind of vision, what is the emotion, the sentimental responsiveness and sensitivity of the people, hojik phawbada misconception haiba tanaragadi, maduwai the makeup topic wa like queen of wakini. Okay, JDU yang clear Nitish Kumar gidi vision ni thengnak ka dore nungama on thara ka dore icha sa chatho haibani. Whereas party khara gidi nung do on tharaga khara so khara su machine nung se sida leragadi parliament oiragani khara siraga su apapa toba kanda independent time da su e piro hairi ni independent pi adugi wakhal lo na se puye haina JDU na lobe ei na lobe na te ko JDU na lobe JDU lobe ni aduai dane akoina BJP na policy tongan ba torpata se example cap ta Nitish Kumar ji na 2018 May da sida lauthok pani masi North East ki damakta pharoi maramdi eigi Bihar dagi Madhya Pradesh Orissa dagi sidami paisa tanba lai paisa ada leitaba nate whereas Manipur se it is a fertile soil for earning livelihood haibani aduna masigi kaino se lakpa matamda asom dagi lakataba kana oiregasu Afghanistan dagi lakataba oiresu Delhi da lakani Delhi dagi North East da lakani sinima igomse Bihar da leiroi moise aduna noise Assam North East Assam da hana tagan ode amuk thirakani pumthang thalaga chai kun matung da kapkani sine there is a visionary yes JDU yang clear way have national level da aduga BJP ki kitang JDU is going to fight the election MP still ai so hang jaba aduga people na aduga audience ta so hang bito se sam na ka anda vision di yam chaw na khene partner oirusi yendigi partner oirusi karigino na adu hayang amuk khumse matugi mathang lakini election ki series ki Ojan Nabachandra ai Ojan Nabachandra loina ba already take tawre hojik leje sam na ka anda maroi nga sagi saitheng gi area sing kari sing leriba kholi ba sing do demonetization gi GST gi saitheng thoidok ka su leiti habani issues like topa issues dabdi waya pangang ba do BJP gi against hojik phawda corruption natraga any kind of scam da kaida ngang ba natraga BJP na tawwe reality adumok na su BJP da thajabagi area am lei habani NEIDP gi please take your time sagi aina makata na cape ki 2016 gi ma please go ahead kamai to ga kanda capes deida sagi Hindu Jain adudu ka akoi gi kahetar kanglu taru mapandagi lak pada akoi gi hana chahi 13 do taruk to tenjal ani kadoroni haire aduga tawbudu lakadur balebak se ngasagi Pakistan Bangladesh Afghanistan akan piri hoji aina sun thamjani di akoi gi Manipur gi context ta yeng ase ara pai wari sing atang tok khar ganda akoi gi Manipur da leiba praja sing na kayung kanda cape ki matang da fil to ki ba pham atop su mayam khak leigre ko yaning mayang da report mama aduga ngasagi what about akoi gi ngasagi Myanmar da leiba Hindu sing Maithei sing lakoi wa pham di cape to yaw de sing na jara kanda adigi mungsu ngasagi exclusiveness se ngasagi Muslim community ki adu da ga di ain sum thamjani di Mamangi 2014 election da BJP ne score to is 282 maleko hogi India ki partner oiba BJP na kanu to rise ada aina thamjani di man India da lariba Muslim population se 14.7 kanu ne percent ne ba sije adum voter da su charak ma dum habe managani masi kitang ani muang leiraga ju sigi 14.7% je masi khaktana handaki leriba cape ki issues daida adigi mamang da su ngasai gi sanjaba yaba yadaba leigre ko madu yamna chawba issue oigidre adu ta ga ju thamoi da di Muslim community da masi phaw ye ji madi akoi dum khaga dum feel tawi khangi aduna Muslim gi 14.7% loina na cape ki GST gi dum ko gi demonetization gi loina handak ta mu Rafale gi case ma aircraft leiba gi wafam da akoi gi 30,000 crores ki wafam ma chenari ba Anil Ambani hoi many issues and ngasai many myam heti lere aina hajabdi mangda tale BJP khakta phati habdi na chete ko tasen ha ga di Congress gi BJP ne phai ji aiju tasen hajen ning de cheng ha ga di kudam moina amtagi nei na se maximum governance minimum government Narendra Modi na kan hai gi masi tasen ha ga di sum akang hai sum nei na matam da maximum governance minimum government na hai report to akoi gi Congress gi sit in the sauna akoi gi ani suba reshuffle da hapsal ki report nei na da banate ba se aru da di minimum government adu uri bra ga je dum hangna da banate ba mirakta amamada mayam ka ngangna ri bane ba suguma mayam ka lei ha ba simu join sumai thamjage adagi mo 5 crores unemployed youth sing je akoi thabak pi ne ha do hojik kam pi ri ga je question ata ne leba akoi state khuding ma ka mangda tale pura akoi gi jobless akoi gi youth oina akoi gi
sumaina una basu kayong kanta lay habisi ma ina tumaina thamjaninge habisi ma Okay, minute am ngai lo jage oja ni ma chawla minute am da sam sam na hujik che issues nung kri che kep ki issue kamai tackle to budori marom na jobless ki kari wafam nei ba ngasai congress ki minute am tong lo bi ta khitang chara chara yang du ya lo bu ro ai am ta jage kep ki issue ji di khara koi manipur gi hoina north east ki hoina yam sensitive oi ba contentious oi ba issue oi bani yam mining de okay si kep ki issue ji di national की वही बिल लापी वाने होजी अरे बिल दो लाफ्स तो करे होजी नो मोर एलाइव भाई तरे और मथंग दमुक लापी है लगता भी है मरो कोई बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ना मथंग दा पुथोकनी का जो हाई बडी लई पुथोक बतारब सो कोई बीजेपी दा कोई की याम क्लियर ने कोई की दी मरो की इशू लाका दा कोई मणिपुर दा मरो इम्प्लीमेंट तो होंदा बा ओके implement on the West Bengal da labor issue ga Assam da labor ga Manipur labor kene ba aduna hoji Prime Minister Modi na su lauto kare state government na yaad radi citizenship am ta piro hai ba ma high grade na aduna akoi Manipur gi hoina tonga na yeng madu gi bildu apona porpatar di akoi gi Manipur gi hoina even north east gi hoina state gi mapa me mutuna tonga na madu gi provision tonga na हाफ ना बगी स्टेन ना कोई तो ले रहे हैं ओके अतोप सिंह अतोप की दा राफल की हाई बतुदी राफल की इशूज़ या माइनिंग दे सीधी सीएज ने रिपोर्ट पी कर अपने पार्लियामेंट ओके सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना तो से सिमडी अदुगा हाइडी कांग्रेस ना दिल तोरंबा पार्गेन तो नर मबंदो अदुगे 9% चीपर मोदी की मतमदा ओके हो जाए ले रहे बा सुप्रीम कोर्ट ले अतोप हमतंगा अतोप इशू करम बल ले रहे इशूरी यामन की ना नसाई की अम्मा हाई दे बदल रहे पाकिस्तान दा एयर स्ट्राइक तो रेको मी मसिंग द बीजेपी ने ठीक है दरो नो अदरी गो मेंगी दे को ले जबनी डिस्क्लोज तो यार मार्शल ना हाई गिरी दुदी डिस्क्लोज तो बतो दबदी गो मेन ले है बनी अदर आर्मी दे मदु मसिंग थीबो खोट नते दुदी ला अदर हुदी बी कांग्रेस के तौर दे मोदी इशू लेतदना आर्मी आर्मी द चैलेंज तौर ने मोदी यार क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ आर्मी ओके अदर हमारे सो इशू लेते कांग्रेस की अरा अरा को इशू तो कोनी अदु इसम सम नारे काना प्लीज मिनिट मा अमित शाह ना हाइबने गवर्नमेंट ना हाइबने ते हुजी की तो को मसिंग थी दो अमित शाह थोपनी 280 ना हाइबदो रेकॉर्ड से लेबनी मदुम मयाम ना पब्लिक ना याम खंगयमनी अनि सुबदा हुजी अखोई राम माधव ना हरम 300 सीट हेन फंगनी से मणिपुर दा चननी हाई से आइदी दिल्ली दरी लोक सभा दा आदे चन दो मानदे मरम दे केनो दा अखोई की नहान अखोई करी अमित शाह ना ममंग दा करी हाई की दा लखीमपुर दा हाई पोतु मणिपुर दा चन रोय स्वाई स्वाई लम दुगी नि हाई दना अदना मणिपुर दा 300 फंगने दो दिल्ली दा चन दो मानदे ओय दो मानदे सिगा हार के टेंशन जगे ओके ओजा खंबाव मरोना केप की मतंग जेदु की स्टैंड अदुगा हुजुजुक लेरिबा फिल्म सिदा इन केस जेडीयू की एज ए होल नेशन के ओबा विजन डॉक्यूमेंट नतगना इलेक्शन मैनिफेस्टो मणिपुर की कंटेक्स्ट तोंगान मैनिफेस्टो लेगद्रा व्हाट अबाउट योर स्टैंड इन द केप ओ मणिपुर को इन तोंगान लेरोय अखोगी नेशनल लेवल की ओइना लाकनी अदु दो हंदक की तारीख मरीदा फाइनलाइज तौरे अदुगा स्क्रीनिंग अमुक तौवे मयाम पिसन बा मयाम दो स्टेट की इशू बेस्ड सी हपियो सी पैदो होय पिसन जरे को अदुवाय दुदा अखोई मणिपुर सिनसु अदुगी केप की मतंग से मसी मसी अमुक पुथोक्तनबा अमुक हाइनसु अमुक लाकनी बको ला सोदना लाकनी अदुगा हाइरी लाकपा तारगसु करिगुम्बा एनडीए सरकार मनुंगसिगी ओइना बिहार दगी एमपी 10 दगी 15 से एक्सपेक्ट तौरिबा सिदा चबम मतमदा अखोइना एनडीए मनुंगदा बीजेपी का चटमिनरी से बीजेपी से मरम रक्ता एकता फोर्स ओइना चटपगदो अखोइसे ब्रेक ने प्रयाग इंटरेस्ट ने अंदर सुशिए बिदो जेडीयू लेरम तरगदी कीबीदे बीजेपी ना नॉर्थ ईस्ट की इहो से थोइदों ना खन मानदे खंदे है ने अदना जेडीयू मा लेरम बदगी एनडीए ओइना राज्य सभा दा वोटिंग लाबा अखोइदी चथो ओइ विल वोट अगेंस्ट द कइनो दो हाइबदुदा पानरक मसम नंबर तारगसु खजिक तंगदा ngамदो जेडीयू डू हैव अ वेरी फर्म स्टैंड व्हेन सीएबी मोर सो ओके अदुगा ओजा इन खंगे निमसे औतोई नि लाउथे ओजा एमपी यामाबा अखोई पुबा पुथो हल्लो है ओके थैंक यू अदो आइदम लेपि ओजा याम नुंगाइ परमानदा एगुम्बा एमपी ओइरमबा राय लोक सभा दा टेबल काइगनी ओके थैंक यू अदुगा ओजा मरुइना औतोई गिदि ओजा लेरे ओजा ngasai wusu tokjakre inner gi candidate si leroidabra natragana
ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯅꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯂꯩꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕꯀꯣ Okay. ꯑꯗꯨꯕꯨ JDU-ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯃꯇꯅ MP ꯒꯤ ꯑꯩ JDU ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯊꯤꯌꯦ ꯐꯪꯖꯗꯦ ꯂꯥꯁꯇ JDU-ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨ JDU ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯗꯥꯁꯇꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯊꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯎꯐꯨꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀ ꯇꯧꯔꯒ GDP 2017-18ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ Thank you. ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯞꯆꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ NEIDP ꯀꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯗꯦꯗ. ꯏꯟꯅꯔ ꯇꯦꯟꯃꯜꯂꯦꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣ NEIDP ꯒꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯤꯗꯣꯔꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯌꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ तसेंगना अखोगी रीजनल पार्टी ओइना स्टेट सिदा नत्रगना नॉर्थ ईस्ट की इंडिया दा इंडिया नॉर्थ ईस्ट की इंडिया नॉर्थ ईस्ट की अखोगी मरुबी इशू सिंग से मसी अखोगी इलेक्शन मैनिफेस्टो दा हाबनना बकोई थौरंग तौजरी लोइना लोइना अदुगा मुसु ngसाई आउटर की सीट से मसी मदी आउटर की सीट से अखोई कैंडिडेट ओइजे के हैब मिदी लेदि लेयब अदुबो अखोइना आउटर से अखोइना पार्टी से नौरिबना मरम ओरकांदा अनिमक होनाबत खजितंग करी हाइतारे खुयोंग मनबा थोकद्रा हाइदना खनबदगी इनर खक्तगी ओइबा फिरेपसे दुमाई लौजबने अदुना अखोइना लौजरिबा इनरगी ngसाई फिरेपसे मसी आई सुम खजबदा अखोइ पार्टी की ओइना यामना चुम्बा मतंग चाबा खोंथांगनि हाइनासु अखोइ दुम पानाजै मरमदि करिगिनो हायरकांदा अखोइगी लेरिबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया नत्रगना रीजनल पार्टी सिंगदा हंदक्ति यामना चौबा पराम क नेशनल पार्टी सिंगना तंबीब्राना खल्लेबा ओके मसीगी तंबीबदुना मरम ओरकांदा याम सेक्शनले मयामनदी ngसाइगी कांग्रेस की ओइबा इंडिया की अदुंगलबा एक्सपेक्टेशन अदगी कांग्रेस की ओइबा मागी यूपीए की ओइबा अखोइगी एक्सपेक्टेशन मैम पिबिरेबा अदुबो अखोइगी वखलदि थर्ड पार्टी की चौ मंगला नमदी आइदी सेंटर लाकने हाबसे यस मसीबदि याम चाव थाजजनिंगे मरमदि केजबा कांदा 2014 दा BJP ना यामना वांगी बजे तसेन हागदी BJP की फजबा वखलोलमा रीजनलिज्म की मैम से तसम याना बायदना नेशनल पार्टी विद रीजनल आउटलुक है सिगी रीजनल आउटलुक सिना मरम कान 2011 स्वाइज दगी रीजनल पार्टी मैम से इंडिया द तम तम हबसल लेबा मचा मचा मैम से मसीगी सपोर्ट से पीपल दगी लौर कान 2014 द फंगीबा अदुबो मैमना मतन थाजगी बगी वखलोल से ngasi इंटेक लेंग्र लेरिब्रा से याम चाव क्वेश्चन नेबा मसीगी इंटेक से लेरक्तबसिना मरम ओइरकान दनेबा थर्ड पार्टी मिशन दो याम बिग क्वेश्चन ओरि हाबे एरिया दुरी सम थर्ड पार्टी की रोल चावना लेनी याम चावना लेगनी सिनी यस ओजा हंगखनपाओ ओजा ताव हरेश्वर गोस्वामी अदुगा ओजा निमाइचांद लुवांग अदुगा ओजा नबचंद्र की मरुप नबचंद्र गसी इंपैक्ट न्यूज दो लाखपिबा अदुगा गसी की मनुंगना से मपुंग फारम गिदक तै लोचलकपति काय कोमनो जिरेबा गेस ऑफ मरी मपु अमुकन थागचरी गसी की दमक इंपैक्ट न्यूज की मनहुन मतंग सलो संजन बतन जाय रोले अदुबु लमदम से थोले बथौदो वाथु क्या के मरि जो रिपोर्ट के दमक इंपैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो